7 minutes before Gabriel Sithole Mzogologo anenophindi K namhlanje kuseni ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje kuseni bamba sengiyavala Ngivumela ngikhulume nawe namhlanje ngevesi elilodwa incwadi kaJohn chapter 11 verse 4 uJesu esekuzwile lokho wathi lokhu kugula akusikho kokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkuluNkulu kuba indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngakho lona verse namhlanje ngicela ukukhuluma nalo ekseni usaqala usuku lakho namhlanje ekseni uthi uJesu lokhu kugula akusikho okokufa kodwa kungenxa yenkazimulo kaNkuluNkulu kuba indodana kaNkuluNkulu ikhazimuliswe ngalokho kugula ngamanye amagama lokhu kugula okufikela uLazarus sikhona ukuthi kufikele ukuzombulala kodwa kufikele ukuthi kukhazenyuliswe indodana kaNkuluNkulu ngakho lokusho ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izimo zike zifike ezimpilweni zethu hayi ngoba sizoqeda ngathi hayi ngoba zizosibulala kodwa zifikele ukuthi inkazimulo indodana kaNkuluNkulu ithole inkazimulo ngamanye amagama khona ezinye izimo uNkuluNkulu akavume ngamabomu ukuthi asifake kuzo hayi ngoba efuna ukusibulala ngazo hayi ngoba efuna ukuqeda ngazo kodwa usifaka kuzona ukuze igama lakhe uNkuluNkulu lithola udumo lithi iBhayibheli wathi uJesu sezwile ukuthi uLazarus uyagula wadileya wangeza ukuzombona bathi bebemtshela bathi Jesu lo omthandayo uyagula wathi no lokhu kugula kusikhona kokufa kuyenzeka kwesinye isikhathi ube sesimeni usabathe uyathandaza ubona uNkulunkulu engakuphendula usabathe uyazela ukudla ubona uNkulunkulu engakuphenduli wathi namhlanje ngizokutshela ukuthi leso sima kusise sokufa singaze sikhathaze kakhulu size sikususe enkosini futhi akusekho ukuthi uNkulunkulu akazwanga ngalesimo sakho uzwile ngaso kodwa uyazi ukuthi leso simo esikufikele asifikela ngizoqeda ngawe asifikela ngizokubulala kodwa uNkulunkulu khona into akafuna ukuyenza ngaso ufuna ukuthola udumo uNkulunkulu ngesimo sakho uzothi masuphumile kuso leso simo uNkulunkulu athola udumo abantu besho bethi impela uNkulunkulu siyamazi uma akwazi ukukhipha lo esimeni sakho amenza oba ngcono bazothi uNkulunkulu siyamazi uma akwazi ukuthi lo athola umsebenzi sehlala isikhathi esingake ngasebenze kusho ukuthi impela uNkulunkulu uyakwazi ukwenza izimangaliso ezinye izimo uNkulunkulu uyivumela ngamabomu ukuze yena afumane udumo lesimo odlula kusona lento ekhalisayo uNkulunkulu uyibonile ayikho into eyenzeke empilweni zethu emthusayo uNkulunkulu futhi ayikho into eyenzeke empilweni zethu uNkulunkulu angazange ayibone futhi asikho isimo esisehlelayo esimthusayo uNkulunkulu kodwa zonke izimo ziqala uNkulunkulu bese approve ukuthi lezi singafika kulo ngoba usuke efuna ukuthola udumo ngesimo sethu ngiyacela kungamphoxi uNkulunkulu ethe selehla isimo kuwena bese uvela uphosa ithawula bese uyamthuka bese uyamshiya kodwa mkhonze noma kunjalo noma isimo singakalungi mkhonze noma izimo singakahambi ngendlela ofisa ngayo ngoba esimeni sakho uNkulunkulu ufuna ukuthola udumo esimeni sakho khona abantu abayoma bethi uNkulunkulu impela uyaphila uma lo akwazi ukuvuka empedeni bekuwo uma lo akwazi ukusinda esifenekede simbambile uma lo akwazi ukuthi engayibulali edlula esimene esinzima kanje ngoba kuba kufanele ibulele ngenxa yesimo edlula kusona kodwa wakwazi ukuma bese uNkulunkulu ethola udumo wena lesimo kusona namhlanje esokuthi uNkulunkulu athola udumo ngizokutshela namhlanje hayi ngoba uNkulunkulu ekuflathele hayi ngoba amazulu engawuza umthandazo wakhe ayawuzwa kodwa amazulu asafuna udumo ngesimo sakho kodwa amazulu asafuna ukuthola inkazimulo ngesimo sakho ngakho ungalilahli ithawula ungaliphosi ithawula ungalilahli ithemba ikhona into uNkulunkulu asazoyenza lithi iBhayibheli wafika uJesu kuLazarus wafika wamemeza kanye wathi Lazarus come out akuzokuthatha isikhathi esingakanani noma uNkulunkulu esefuna ukukhipha esimeni sakho kuyothatha nje just one moment bese kushintsha yonke into ngawe ungavuka namhlanje uyenyindo uyothungula uthulala namhlanje kube sekukhulunywa indaba ngawe ngoba uNkulunkulu mayesefuna ukukhipha esimeni sakho akadingi approval yabantu akadingi ukuthi kuze kube khona abantu abanikeza authority mayesefuna nje ukukhipha esimeni sakhe ngesikhathi esifanele uyokwenza uNkulunkulu ngoba akadingi approval yabantu wathi sefuna ukuphilisa uLazarus waqonda ukuthi nethuneni wathi nimmekephi bathi sekuphela insuku ezine sefile useyanuka wathi uJesu anginendaba ukuthi zingakanani insuku esenuka noma abantu bengathi useyanuka kodwa mayisefikile uJesu sezokhipha akanendaba nokuthi abantu batheni ezinye izimo edlula kuzona sidlula kuzo ukuze uNkulunkulu athola udumo. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.